Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите новости на канале Казахстан Уйгурлары. С вами ведущие новостей Машурова Дильназ и Адиля Мәсімжан. Ассаламу алейкум, hürmetli Казахстан Уйгурлары каналының көрерменлері. Сілерінің алдыңлада еңліклар бөлімінің жүргізгүчілері Адиля Мәсімжан вә Машурова Дильназ. Хозырыңлада хәптілік еңліклар. 18 октябрь күні Байсет иесіда Қасым Қадыровның туғылғалығының 90 жылыға мұнасибәтлік хатире кечи уюштырылды. В преддверии Дня Республики по всему Казахстана прошел ряд награждений государственными и общественными наградами. 19 октябрь күні Cumhuriyetlik Uyghur Etno-Medeniyet Merkezi'nin reisi Dolquntay Abduhalil 2. kurs studentlari bilen uçuruşuş merasimi ötküzüldü. Алмута шәһәрлек Uyghur Etno-Medeniyet Merkezi'nin 35 жыллыға бегышланған тәнтәнлік мәреке өтті. Свой 70-летний юбилей отмечает известный казахстанский общественный деятель Ташгул Изиярова. 20 октябрь күні Алмута шәһәре Достлық мәхәлісідегі Амал кафесіда Октябрь Курбаниязов етекчілігідегі Cumhuriyetlik мәшрәп болып өтті. 26-27 октября в Боснии прошло собрание Всемирного Уйгурского конгресса. 25 октябрь күні Алмута шәһәрендә Республикалық Шәбнәм җәмгыятьлек креатив аяллар берләшмәсенең Садақатлык гүл чырайлар намлык карәллек җыгыны булып өтте. Юная дзюдоистка Шахсанам Рахимджанова завоевала золото на чемпионате Казахстана. Казахстан Уйгурлары Cumhuriyetlik Birleşmesi'nin Cumhuriyetlik Jigit Başları Birliği'nin ve Almuta şəhərlik Uyghur Etno-Medeniyet Merkezi'nin Birleşken Əxbarat Merkezi xəbər qılıdı. 18 октябрь күні Әмгекчі Қазақ нахиясының Байсет иесідке Исмаил Таиров намыдке мектеп мемориетінің uyuşturuşı білән Қазақстанға қызмет көрсеткен доктор Қасым Қадыровның туғылғалығының 90 жыллыға мұнасибәтлік хатире кечи uyuşturulды. Мәрхум Қасым Қадыров Чилек ve Talgar nahiyalik ağırxanlarda ve Türksep sanatoriyasıda baş doktor vəzifələrini atqurğan. Dаңлық doktor Қазақстан Cumhuriyetidagi meditsina sahasының rivajlanışıga salmaqlıq həssə qoşub, köplеген orden, medallarga ve dövlət mükafatlarga müyəssər bolğan. Мәзкур mərasimga mərhumның qeyrindaşları, kəsbdaşları ve kən cəmiyyətçilik vəkilləri qatnaşdı. Şundaqla Қазақстан Uyg'urlari Cumhuriyetlik Birleşmesi reisinin birinci o'rinbosari Rustam Gayitov məxsus təklif bilan qatnaşdı. Ищите уйгурские книги, чтобы узнать больше о культуре и традициях? Издательский дом «Мир» предлагает широкий ассортимент литературы для каждого. У нас есть все, от классических романов до великих произведений. Каждый том, который вы найдете у нас, откроет вам уникальные аспекты уйгурского наследия и даст возможность погрузиться в мир искусства и знаний. Мы гордимся тем, что представляем работы как современных авторов, так и классиков, которые вдохновляют и обучают. Наша цель – сделать уйгурскую литературу доступной для всех, кто хочет расширить свои горизонты. Издательский дом «Мир» – ваш ключ к миру уйгурской литературы. Переходите на наш аккаунт, книги уже в продаже. В преддверии Дня Республики по всему Казахстану прошел ряд награждений государственными и общественными наградами. Так, почетное звание народной артистки Казахстана получила артистка Уйгурского театра Лихангуль Махпирова. Директор Уйгурской школы гимназии номер 153 Шавкет Ниязович Умаров был награжден орденом Парасат. По итогам активной общественной работы были награждены представители Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Долқунтай Абдулхалил, золотая медаль Бірлік Ассамблеи народа Казахстана. Турган Заитов, государственная награда Республики Казахстан, Ерен еңбегі үшін, и Абайдулла Жапаров, нагрудной знак Жомарт Жан. 19 октябрь күні Cumhuriyetlik Uyghur Etno-Medeniyet Merkezi'nin reisi Dolquntay Abduhalil Abay namıdki Қазақ Dövlət Pedagogika Universitetinin Uyghur bölümüde bilim elip atkan 2. kurs studentleri bilen uçuruşuş merasimini ötküzdi. Uçuruşuş jaryanida Қазақстан Cumhuriyeti Prezidenti Қасым-Жомарт Тоқаевның Қазақстан халқыга кылган юлlanmasida көрсөтүлгөн программаларның орынлышы тогурсуда ақпарат bilen bölüştü.
Шуның белән катар Долкунтай Абдухалил үз хәрәҗәтеннән университетның 2нче курсында белем алып аткан студентларга 4 миллион 300 мең тәңгә 2024-2025 уку жылының пулын тапшырды. Укучылар белән шартнама төзеп, университетны тамамлыгыча укуш пулын төләп бердиганга келишти. Өз нөвәтендә укучы студентлар Долкунтай Абдухалилга үзләренең миннәттарлыгын белдереп, яхшы укып, чоң утукларга yetişidiganлыгы ва халыкка хезмәт кылып, ишенче аклайдыганлыгы хакында вәгъдә беришти. Қазақстан Уйғурлары Cumhuriyetlік Бірләшмесінің Cumhuriyetlік Жигит Башлары Бірлігінің вә Алмута шәһәрлік Уйғур этно-мәдәният мәркізінің бірләшкән әхбарат мәркізі хәбәр кылды. 28 октябрь көне Алмута шәһәрендәге укучылар өйдә Алмута шәһәрлек Уйғур этно-мәдәният мәркізінің құрылғанының 35 жыллыгы тәнтәнлек нишанланып өтте. Оныңға Алмута шәһәрлек хакимият вәкилләре, шәһәрлек қоғамдық келісім дәүләтлек коммунал мәхкәмәсенең рәхбәрләре, кырындаш милләтләр этно-мәдәният мәркәзләренең вәкилләре ва әлбәттә кәң җәмәгатьчелек катнашты. Бинаның алдыдагы мәйданчыда Нагыра, Сүнәй, Карнәй наваллары яңгырап, әтрапны зыл-зылга келтүрде. Адәттәгедәк милли таамлар, кол һөнәрвәнчелеге, китап, тәсвири сәнәт күргәзмәләре уйыштырып, кыдыми ва бай мәдәниятебезне намаиш кылды. Күргәзмәләрне зиярат кылган кырындаш халыклар милли кадриyatlарыбызга кайыл булып, алаһидә хаяҗанга бөләнде. Дәүләт гимне белән ичилган тәнтәнлек җыгын мәркәзенең 35 елда бесип үткән шанлык юлы хакында чүрилгән видеофильмны намаиш кылыш белән дәвамлашты. Самади, Толкун Ясин, Шаим Шамаев, Камунар Талипов, Сабуджан Маматкулов, Ахмеджан Ашири, Аблис Изимов, Йолдаш Асаматов и Абдулмежид Талятов внесли свой вклад в развитие культурного центра. Значимый след в истории культурного центра. Андын милли мәдәни тәрәккыятымызда алаһидә фәалиятчанлык күрсәткән җанкөярләребезгә шәһәрлек хакимият тарафыдан фәхри ярлыклар тапшырылды. Тәбрик сүзгә чыккучыларның натыклары, сәнәткарларның нақша усуллары белән нәүбәтләшеп, катнашкучыларда алаһидә мәйрәмдә кәйфият хасыл кылган иде. Тәркибегә Қазақстан Уйғурлары Cumhuriyetlік Бірләшмесенең, Cumhuriyetlік Жигит Башлары Бірлігінің ва Алмута шәһәрлек Уйғур этно-мәдәният мәркәзенең вәкилләре кергән тәшкили комитетның 3 айлык әмгәк әҗри мәрасимының али дәрәҗәдә үтешигә зәмин яратты. В эти дни отмечает свой 70-летний юбилей известная казахстанская писательница, поэтесса и общественный деятель Ташгул Изиярова. Редакция канала «Казахстан Уйғурлары» искренне присоединяется к многочисленным поздравлениям, желая ей крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и творческих достижений. Мәсімжан Зулпықарының мәзкур 10 том кітабыда аятымыз yüz беріп атқан сәлби көрініштеріне әзіл вә чақчақ арқылы езіп, оқырманларға ой салды. Сатира ва миниатюраларда turmuş көрінішleri ярқын махирлық белән тәсвирләнеп язылган. Мәсімжан Зулпықарның әсәрләре оқыш оңай ва көңіл күй арманны пайда кылды. Язгычы Мәсімжан Зулпықарның таланма әсәрләренең нәүбәтке томында Ноға Улжа шәһәрендә Илигизде язылган дәсләпки бахар шигырен башлап, да өмернең ахыргыча калмигә мансуб булган шигырьләр, газәлләр, рубаилар, туйыклар тасалары орын алды. Әхмәтҗан Касыми Фазлулла Муталбәкъ язылган пьесларда халкымызның җанкөяр әзмәтләре хакында тәфсилий язылган. Тарихимызда yüz бергән вакыйгалар белән алиҗаныплык әзмәтләремезнең бибаһам гихләре турысында язып үтешне онтмаган. Топламлары еник ва раван тилдә язылган. Һәр хикая оқырманлар калбигә кыенчылыксыз юл тапты. Муалифның теле бай, оқышка раван булганлыктан оқырманлар ул топламларны
diqqatsizlik bilan kutib, cho'nqur qiziqish bilan o'qiydim. Adabiyotimizning taraqqiyoti bilan rivojlanishiga cho'ng hissa qo'shilganligimiz so'zsiz. To'plamdan kitobxonlar ko'ldan chiqishiga ishonchimiz komil. 20 oktyabr kuni Almuta shahri Do'stlik mahallasidagi Amal kafesida Oktyabr Qurbaniyazov yetakchiligidagi Cumhuriyetlik mashrab bo'lib o'tdi. Navbatdagi mashrabning sahibxonasi Bo'stonliq nahiyalik yigit boshlari bo'lib, uning birinchi qismi Bo'stonliq nahiyalik Uyg'ur madaniyat markazining raisi va cho'ng yigit beshi Turan dunyosi fondining mudiri Karlin Mahbirovning 60 yoshlik tavalludiga bag'ishlandi. Tavallud egisini tabriklashga Cumhuriyetlik va shaharlik Uyg'ur madaniyat markazlarining Almuta shaharlik yigit boshlari ittifoqining shundaqla tavallud egisi o'zi a'zosi bo'lgan Ma'rifat jamiyatlik fondi va mashrivining Qirg'iziston ham Panfilov, Uyg'ur, Emgakchi Qozoq, Jambul, Ili, Qarasay, Talg'ir nahiyalik Uyg'ur madaniyat markazlarining vakillari ham ularning yigit boshlari bo'lib, jami 200 cha odam qatnashdi. Mazkur mashrabning tantanlik boshlanish qismiga Qozog'iston Xalq Assambleyasining a'zosi, Uyg'ur ovozi gazetining bosh muharriri Ershad Asmatov riyosatchilik qildi. Tabrik so'zga chiqqan barliq natiqlar Karlin Mahbirovning jamoatchilik ishlarining qobiliyatli tashkilotchisi sifatida milliy qadriyatlarimizni saqlash, asrash va rivojlantirish yo'lidagi astoydil ajrini 1000 yildan keyin Mahmud Qashqarining izi bilan nomli etnografiyalik loyiha doirasida elib berayotgan faoliyatlariga shukrli baho berdi. Hamda uning ahamiyatini alohida ta'kidlashdi va tavallud egisiga ezgu tilaklarini izhor qilib, milliy ton kiydirib, atagan sovg'alarni topshirdi. Butkul mashrab davomida Yarkat bulbullari ansamblining a'zolari o'zlarining nafis va jo'shqin, mungluq va umtivar soz kuylari, xalq va zamonaviy naqshlari bilan So'rin ahlining ko'nglini ko'tardi. Jamlab aytganda, ko'pchilik nihoyatda tashkil va iditliq, ko'ngillik o'tgan mashrabdan nihoyatda zo'r kayfiyatda tarqashdi. Keyingi mashrabni Almuta shaharlik Avezov nahiyasining yigit boshlari o'z huddisiga elishdi. – 26-27 октября в Боснии прошло собрание Всемирного Уйгурского конгресса. Это собрание имеет особое значение, так как в этот раз прошли очередные выборы председателя и всего управляющего состава Всемирного Уйгурского конгресса. Новым руководителем Всемирного Уйгурского конгресса стал гражданин Германии Тургунжан Алаудин. Yani Dünya Uygur Kurultayı başlıkıdan vatanımız Şarkı Türkistan'da devlet kurup menimuşluk demokratik bir saylan ötküz alaylıqallıqımızga bana bugünkü bu saylanımız ispatlanır. Erkinlik, baraverlik yolundaki siyasi meydanı Katarlık noktalar ularının küzütü objektif oldu. Amerika başlık harp devletleri Duhtin, Nurgun, Sapalık, Kaysar, qo'lidan ish keldigan da'vo yetakchilarining maydonga kelganligini ko'rdi. Nurg'unlagan ideyasi ilg'or rahbarlik talanti bor shaxslardan chet el hukumatlari do'qning obrazini ko'ryapti. 25 oktyabr kuni Cumhuriyetlik kuni harpsida Almuta shahri Adila kafesida Respublikalik Shabnam jamiyatlik kreativ ayollar birlashmasining Sadoqatli gul chiroylar nomli qaralik yig'ini bo'lib o'tdi. Yani yılның 4 fəslində mərkəz əzaları yığılıb, təşkilat tərəfindən uyuşturulğan fəaliyyətlər iqimiga toxtalıb, yəni mu alğa qoyğan məqsəd muddalarını təhlil qilish yuzida yığın ötküzüşni adətə aylandırğan. Bu mərasimə cəmiyyətlik birləşmələrinin əzaları olub, cəmi 30-ga yaxın adam qatnaşdı. Bu qaraliq yığınımızның baş mehmini Türkiye dövləti Antalya şəhərindən gələn Dinara Muna Ulaş. Dinara Muna Ulaş Türkiyədəki
Қазақстан кәсіп егілері ассоциациясының президенті, Дүния халық департаменті ассамблеясының ішкі келішім білен бизнес-инвестиция бойынша орынбасары лавазымлардығы еш білермен аял. Динара Муна ханым Ярмухаммед Тоқтиевнің барынша Қазақстан халқыға, Қазақстан ұйғырларға юлыған ылық салмыны һәм Жұмхурият күні байрамыға юлыған тәбриклеріні еткізді. Шундақла Динара Муна ханым 13-15 сентябрь күнлері Анталия шәһәрінің хакимчылығы тәріпіден ұйыштырылған чоң Йорук Түркмен фестиваліға Қазақстан диярдке қадам тәшіріп қылған қолап қывәтлеген Алмута шәһәрлік жигит беш итtifaqының рәйісі Махмудчан Мансуровқа, Қазақстан ұйғырлары Жұмхуриятлік этно-мәдәниет мәркізінің рәйісі Дулқунтай Абдухалилға, Мир нәшриятының рәйісі Алишар Халиловқа, Шәбнәм ұйғырының креатив ханым қызлары тәшкілатының әзалары вә Мирас анылар жәмиятларының ханымларға алахида иззат, ихтирам білдіріп, хөрмәт юсытын yolluğan soğularını hediye qıldı. Türkiye'den kelgen hürmetlik mihmallarımız bilen köplegen rejiler tüzülüp, xalqlar ara birlik, ittifaqlıq, inaqlığının holunu qorup, milli qadiriyatlarımızı saqlaş yolunda, yani mu ayanmay mehneti qilishning zörürligi kabi fikir teklifler mulahiza qılındı. Bu uçuruşu jığın Cumhuriyet günü harpsida uyuşturulğaşqa jayının bezellenishi, meyremlik təbrikler, yaxşı tilekler, naqşa sazlar etrafıda öz davamını tapdı. Assalamu alaikum, qadirlik dostlar. Mana bugün bizde Kazakistan diyarıda Kazakistan Cumhuriyeti'nin günü bayramı nişanlanıp olduruptu. Bunu hem Kazakistan Cumhuriyeti'nin günü dep koymay, milli meyrimi dep ataydıken, şu münasebet bilen barçınızı milli meyram Kazakistan Cumhuriyeti'nin günü bilen şahsen üzeminin namımdan hem barça Şebnem Uygur'un kreatif hanım kızla Cumhuriyetlik Cemiyetlik Teşkilat namıdan çın kalbimde mübarekleymen. Endi fürsatdan faydalanıp bugün bizning mushundaq bayram harpsida jig'ilib o'tag'inimizning birdan bir sababi biz Şebnem Uygur'un kreativ hanım kızla teşkilatı teşkillangandan başlap biz her pasillik dep qo'ymiz. Pasillik mushundaq jig'in o'ltirishimiz bo'ladi. Qish pasilda yaz pasilda hem küz pasilda. Mana küz pasildima bereketlik tabiatning mushundaq altın libas qilib pürkengen küz pasildima mana bugün biz dal mushu Cumhuriyet günü harpsida jig'ilib o'ltiribdimiz. Bizning bugungi mushundaq o'ltirish jig'in kechiligimizga yoki bo'lmasa faoliyatimizga jig'inimizga Türkiye davlatidan nihoyatda qadr-qimmati alamchi ulug' bo'lgan mehmonlarimiz qadam tashrif qilib qoldi. Biz Türkiye devletinden kelgan Türkiye'deki Xalqlar Assambleyasi bizde Kazakistan Xalq Assambleyasi o'xshash Türkiye'deki Dünya Xalqlarının Assambleyasının vekilleri Dinara Hanım şundaq yaxşı özünün soğuk salamlarını Türkiye devletideki Antalya şehrideki Uyghur Derneğinin reisi Yarmahmet Toxtiyevning soğuk salamlarını, ılıq salamlarını, otlıq salamlarını yollab kepti. С глубоким прискорбием сообщаем о том, что скоропостижно скончался наш коллега, большую часть жизни посвятивший работе на телевидении, активный общественный деятель Даудджан Малаудов. Ушел из жизни замечательный человек и профессионал, который всегда был готов поддержать и вдохновить всех, кто работал рядом с ним. Редакция канала «Казахстан Уйгурлари» выражает самые искренние соболезнования семье, близким и друзьям Даудджана Малаудова. Представляем вашему вниманию роман-трилогию Зордуна Сабира «Родная земля». Одно из ярчайших произведений уйгурской литературы 20 века. Трилогия охватывает важные события конца 30-х и начала 40-х годов, отражая жизнь уйгурского народа в сложные исторические времена. Автор мастерски передает атмосферу периода, раскрывая судьбу и борьбу народа за свое будущее. Впервые на русском языке выходит первая часть этого бессмертного произведения. Перевод специально создан для русскоязычных читателей, чтобы познакомить их с культурой, традициями и историей уйгуров. Эта книга входит в число тех 3 книг, которые должен прочесть каждый уйгур, а также каждый, кто стремится погрузиться в богатую и многогранную культуру уйгурского народа. Кроме того, скоро выйдут 2 и 3 части трилогии на русском языке, которые продолжат рассказ о судьбах героев. Книга уже доступна для приобретения. Не упустите шанс познакомиться с этим шедевром.
Юная дзюдоистка Шахсанам Рахимжанова завоевала первое место на чемпионате Казахстана, проявив силу духа и мастерство. Занимаясь спортом 6 лет под руководством деда Гаитова Рахимжана, мастера спорта СССР, она успешно преодолела путь к финалу, в том числе встретив чемпионку Европы. В решающем поединке, несмотря на травму и кровь носом, благодаря вмешательству медиков, бой был продолжен и Шахсанам одержала победу. В ноябре она отправится на соревнования в Европу в составе сборной Казахстана. На этом наша программа подходит к завершению. До встречи и до следующей недели. Шуның белән безнең һәптәлек программамыз ахырлашты. Киләр һәптә 100 күрешкечә сак-саламат булайлы.